Ana uşul jerde şeyh Allah Taala'nı gördübü, görбөдүбү деген сөздү келтирген жок. Анан мен шуну кошконду ойлоп атам, анткени өткөндө бирөө айтпадыбы, Allah Taala'ны бейишти көрүшүбүз анык десек, анда ушунда көргөнбү, жокпу деген суроону мемне кылды беришти да. Ошол жерде Исра Мейраж болгондо, ошондо көрдү деп айтышат. Кантип көргөн деген суроо. Буга Тафтазани жооп берет, анын сөзүн Саид Фуда келтирип атат. قال الإمام الألامة التفتازاني في شرح الأقايد النسفية. أقايد نسفية شرحında Allama Taftazani mınday deyil. فالإسراء من المسجد الحرام إلى البيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب والمعراج من الأرض إلى السماء مشهور ومن السماء إلى الجنة أو الأرش أو غير ذلك آحاد. Buna uşul üçöntен şeyh kotorup жазды бул жака. Kийinкisi ثم الصحيح أنه عليه السلام إنما رأى ربه بفؤاده لا بعينه. Andan keyin ayta turgan tuura masele Allah subhanahu wa ta'ala'nı paygambarыбыз gözü menen emes, жүрөгү менен көрдү дейт. Tuura ушул. Анткени gözü menen көрдү дегендер дагы бар, анан жүрөгү менен көрдү деген бар. Tuura ушул дейт. وخالفه الملا جندي في مسألة الرؤية في حاشيته وقال Akayet Nesafiye'ye bergen haşiyasında Mulla Cündi. Cündi degende öz cindi oluşu mümkün, je olmasın hucandi oluşu mümkün, je başka dele. Demekin takbil vermek kişinin. وقد سبق أن مذهب الشيخ الأشعري أنه رآه بعينه وهو الصحيح لجزم ابن عباس وغيره ومثله لا يقال من قبل الرأي ولأنه ممكن dallet aleyhi zawahiru deydi. Sizlerge jogorda aytıp ötkönдөй Abul Hasan al-Ash'ari şeyhtin etikatında Allah subhanahu wa ta'ala'nı paygambarыбыз gözü menen görgөн деп aytılınat. Uşul tuura deydi. Bu kişettet. Oşonda ele İbn Abbas jana andan başka sahabalar gözü menen görgön деп rivayet aytышат deydi. Buna okşogon mesele bu ijtihat aytılıp aytılgan mesele. Kördü olsa kördü, körбөдü olsa körбөdü aytılınat da deydi. Oşon üçün deydi, zavahir, sırtkı dalilder dalalat kılganda ele, oşol Allah Taala'nı kördü dep biz işenebez dep, mulla oşol Cündi üçüntü aytat. Biroq Taftazani oňoy adam emas, al jok deydi, al жүрөгү menen görgön deydi. Said Fuda ne deydi, aytat, qultu wal asahhu en tuurası ma qalahu as-Sa'du, Sa'duddin Taftazani aytkan tuura. Gözü menen görgön jok, жүрөгү menen gördü degen tuurarak deydi. Ne üçün? لِخُسُولِ الْاِخْتِلَافِ بَيْنَ السَّحَابَةِ فِي ذَٰلِكَ. Uşul meselede sahabaların ortasında hilaf bolğan üçün deydi. Belki sağ üçün toyt, biroq başkalar jok, жүрөгү menen gördü dep atat. Gözü menen emes dep atat. وَلَوْ خَسَلَتِ الرُّؤْيَةُ بِالْعَيْنِ لَاشْتَهَرَتْ بَيْنَهُمْ حَتَّى لَمْ يَحْدُثْ خِلَافٌ. Egerde gözü menen görgöndүgü anyk bolsa, anda maşhur bolup ketet ele dagı sahabaların ortasında hilaf bolboyt ele deydi. Balkim İbn Abbas jana kebir sahabalar şonu düşüngöndür gördü degende. Biroq başkalar жүрөгү menen dep atat. Demek жүрөгү menen gördü. Eki riwayatten bar bizde. Gözü menen жүрөгү menen gördü degen. Biroq jana asah sahih dep aytıp atkandары Allahu alam hadislerde gelip hiç kim Rabbusun bu alamda görбөйт, jannatta göröt degen sözdör. Bar, hadisleri var. Anam biroq göröt degenler dele alar bekar kalgan jok, antkeni kebir riwayatlarda kötörülgöndө jannatка çeyin bar dese, oşol jerde görgön boluşu mümkün degen dele söz bar. Aytar uşul mesele bizdin alımdan ortasında bolgan sebepten bul meselen uşunday eken dep düşüngöndügübüz urmatly bir tugandar makul bolot. Жанагы жети кабат асмандан өйдө кеткенде ал жерде не место, не пространство болуп калат да. Ал жер бул дүйнөгө карабай калат анда. Yok, al dele ağlamlarga karaydı. Ağlamlarga, al dele özünce bir ağlamda. Biroq oşonu biz kantip aytkan bilbey atабыз da. Sidratul Muntaha ya. Sidratul Muntaha. Aşka çeyin bargan, aşkta murda götörün, alam barıttıran bargan, beşke çeyin bargan degen rivayatlar var da. Biroq ova, oşonday. Biroq ahad hadisler bolgan sebepten oşonu menen akidawy mesele nisbat kıla alabız, jok bu degen mesele. Eger fıkh bolsa dık ayta berip bolçu. Biroq bir akida.
Ошон үчүн акыйда маселесинде мутаватирге токтоп, машхурга этияттырап, онlara барганда айлантып кете беребиз дейт. Ümmetni biriktirelim. Мындай. Ümmetти бириктирүү акыйда маселесинде экинчи маселе. Биринчи маселе Аллахтын ыраазылыгын табуу. Аллахтын ыраазылыгын табуу үммөттүн биримдиги турат. Кээ бир адамдар үммөттүн биримдиги деп туруп, маселелерден баш кечип кетет го. Эгер фык маселеси болсо макул. Үммөттүн биримдиги фык маселеден бир мустахаб башка нерсени таштап кете бериши ыктымалы бар. Бирок акыйда маселесинде акыйда түз кетиш керек. Бул акыйда. Кийинкиси бул дагы чоң тема, бул өзүнчө бетке жазылыш керек, кийинки басмада жазылат. Хауз, көл. Гөлмө эмес, көлмө бул. Анткени кичине көл деген сөз да. Шапаат, ортомчулук жана мисак. Алланын пенделеринен алган уадасы дейт. Ушул жөнүндө акыйда. Якулу ал-имаму ат-Тахави рахимахуллаху таала вал хауду аллази акрамахуллаху таала бихи гиясан ли умматихи хаккун. والشفاعة التي ادخرها الله لهم كما روي في الأخبار точка турбай үтүр кылгыла. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق. Tarjaması Allah Taala Muhammed paygambardın aleyhisselam ümmetine jardam kılуу üçün anı havuz kölü menen sıyladı. Sıylagandığı çındık. Jana hadislerde aytılganday Allah alar üçün saktap koygan şafaat da çındık. Allah Taala'nın adam jana anın urpaktarından al Musak'ta algan uvadası da çındık. Al Musak al Mustak dedi Kırgızca. Al Mustak. Şamdan olan tağızın. Bismillahirrahmanirrahim. Havuz misak boyunca söylep atkan sözün Kırgızca manisini okup atkanbız. Allah Taala Muhammed paygambardın aleyhisselam ümmetine jardam kılуу üçün anı havuz kölü menen sıylagandığı çındık. Jana hadislerde aytılganday Allah Taala alar üçün saktap koygan şafaat da çındık. Allah Taala'nın adam jana anın urpaktarından al Musak'ta algan uvadası da çındık. Arapça al-misak, Kırgızca al-mustak dep tığmen aytып жүрөбүz. Slavalar uşun al-mustak, oşogo tığ dep koş kılan. Al-mustakta algan uvadası da çındık.